далгитаи на глаза хонетон. Қарз бошаду чӣ бошад? Ягонтон хондагӣ меин китоба? Кадомон қарз доред, росташа бинед ки даст бардоред. Ҳама одамое ки расходотон зиёд аз наша қарз мегиред я. Кадомон қарзай шарм накунед. Росташа мегӯ. Баланд бардоред дастутона. Фахр кунед, қарз дорам. Доре, ман шука намекунам. Бовар кунед, агар ки ҳамин насиҳатҳои мана гӯш кунед, миллионер мешавед. Чибак як одам ки қарз дорад, шумо маҷбуред ки кор кунед ёд гиред. Ҳама хел не? Шумо медонед ҳам вақте ки ман қарздор шудам, одамо мана азоб додан, сахт азоб додан. Дарди сабр, ман филм полисиям дидам, милисиям дидам, КГБшам дидам, ҳамаша дидам, рекатёрашам дидам, Господи. Ман ҳамин худованд нағз медидаст, парвардигор дар паноҳаш худаш мана нигоҳ дошт. Яки мана мумкин ки мекушта мепартохтанам, мумкин ки турма мепартохтам. Лекин вақте ки ман ниятам пок буд, ман медонистам ки ман серам, но ҳамин пули мардан даро метиҳам. Нияти ман пок буд. Қуввати одам нияташ бар. Диққат. Қуввати одам куҷо бар? Ина нависта гиред. Қуввати одам ҳунар ба нест. Қуввати одам пулаш ба нест. Қуввати одам фақат нияташ бар. Шубак вақте ки шумо ниятатон бақувват шуд, ана ҳамун вақт парвардигор, дасти парвардигор қатъ мекунед шумо. Албатта шумо ҳамин кора ҳал кардан метавонед. Ман қарздор будам, ман ҳар рӯз як соат тафсири Қуръон мехонам. ҳам ту хонда истодам, омадастам ки дар бораи пророки Юсуфа хондам. ҳам ту хонда рафта истодам, Қуръон аст, Қуръон сураи Юсуф. Хонда рафта истодам. ҳамон вақте ки падарашон, ҳазрати Яъқуб, вақте ки фарзандҳошон гирифта бурафтану, Юсуфа бурдану нест карданд. Оё гашта омадан гуфтанд ки Юсуфа мо мондем ки нигоҳ кун, гург хӯрдаш гуфтанд. ҳамон вақт ба ҳазрати Яъқуб дуо мекунад, мегӯяд ки парвардигор, ман ҳамин ба оҷизам, ман ина ту ба мегузорам. Диққат, сахт карда диққат кунед, майлаш. Ман ин ба оҷизам, ман ин ба тавоно неям, ман пирамардам, ман ина ту ба мегузорам. Фарзандама гардонда биёр. ахир оқубат ҳамин чӣ мешад. дуруст ё не? вақте ки манам хел қарзба будам, ҳамин чизе ки хондам, шишта уйла кардам ки худе ки ман ба худованд гуфта истодас ҳамин чиза. ту ки зӯрат нарасад, ина ман ба мон. ман илоҷашам меёбам. яки ту сахт ният кун. сахт боварӣ кун. манам дастама бардошта ҳар рӯз дуо мекардам, парвардигор, ман касе надорам ки ман ба ёрдам кунаим ба. барои ман фақат такя ба давлати ту мекунам. аз давлатат ба ман ёрдам кун ки ман ина кардан том. ман ният кардам, ман ин кара бояд кунам. акун ту ман ба ёрдам кун. дигар сури Қуръон ба хондам ки гуфтагӣ буд ки вақте ки шумо сахт такя ба мо мекунеду, аз рӯи қонуни мо зиндагӣ мекунед, ҳамин хел тафсири Қуръон ба мехелад. ҳамон одаме ки ҳамин корро мекунад, дасти вай дасти ман мешад, гуфтагӣ. чашми ман чашми вай мешад. ин чӣ гуфтагӣ? вақте ки шумо ҳамон гуфтагӣ ҳамон баро мекунед, шумо тавоно мешавед. чунки шумо пок мешавед. вақте ки шумо покигарӣ кардед, тозагӣ кардед, баъд анамон қувват шумо ба ёрдам мекунад, ин кор кардан метавонед. ҳамин мазмуни гапам ҳозир фаҳмондам, ман тоистам, шумо биёнед. кадомот ҳозир ҳамин гуфтагӣ мана фаҳмидед. ҳар чизе ки зӯрат намерасад, ту ина худованд ба мо. ман ҳамон чӣ фаҳмидам. тамоми ҳаёти анамон пайғамбарое ки мехонем Қуръон ба, ҳаме ситуатсияҳое ки ҳаёт ба меафтед ку, ҳамон ситуатсияҳо ҳамон чӣ ба пример ҳай. ҳар як ҳаёти ҳамон пайғамбаро ба шумо ба примерай. ман баъд фаҳмидам ки чӣ ба ҳамин Қуръона ахирон роӣ кард Худованд.
بعد فهمیدم که چی با روم گفتست که من دین شما اکو مکمل کردم دیگه هیچ حق شما من نمون همین خیلی گفتگی می‌نیمه الکو خلاصه به خداوند که توانا بود چی بس راز همین دینش رای نکرد میلیارد ساله و بعد همین دین ساخت چی که خداوند میدونست که ما نمیتوانیم کردن ما آدم انسان کردن نمیتونیم سرازه داشت که خداوند به همین توانایش بعضی چیزا استا کرد اما شما باشد میبینیم زن و فرزند میزنه میگه همین میکنی خلاص بجایی که باید تربیت کنیم یاد دیم ما گمون میکنیم که ما از پروردگارم زودتریم میخوام که سه تا چیز اینجا فهمه یکم خداوند که همین دینش میلیارد سال با جاری کرد من و شما آدم تیز دیگر کردن نمیتوانیم شما فهمیده گرید این چیزا آدم با وقت در کار برای دیگر شدن کم اگر گوید وقته پیغمبر ما گفته گرد که علم حنا اصلا علم وقتی که علم گفته حب صبر کنه وقته فهمیدنه علم ملایم گوید یکم علم حب ملایم گوید حنا صبر کرده ایسته وقتی که خواهد که همین فرزند و باداب شد گفتیتش صبر کرده ایسته دادرتون هم امین خواهرتون هم امین کماندتون هم امین لبایستون هم امین ملایم گوید سخن ملایم خطی صحبت کنه یکم وقت سخن سر خطی نگوید که آدم قبول نمیکنه طبیعت آدم میگه دومی چیزی که میخوام که فهمه هر چیزی که شما میخواهید قرض به هستید می مشکلی به هستید می مسافری به هستید می زورتون نمیرسد نیت در پاک کنید این پروردگار بگذارید که من فهمید وقتی که شما این کار کرده مکسیمال باور کنید که انشالله این چی میشه شما با دو تا دست بودن شما در کار پروفسیونالیسم برکت بودنش در کار هر دوشه یک جوره کنید من درخت میشنونم باغ دارم یک سر و اسرار عجایب دیدم درخت که میشنم همین درخت خوش شودگه من هزار مهنت کنم که دیگر نمیشه همین درخت خوش شد جان همین خداوند گرفت رک اصاب تبدیل میابد هزار مهنت کنید که بسیار بعد خلاصه اومدم که مهنت من تو میکنه نه که نتیجه وای میتید کی فهمید؟ برای چی این گفت گفتنم من؟ برای اینکه ثروتمندی همینه که انسان بایگری خودش گرفتن نمیتاد خاطر نبراید اگر انسان بایگری خودش گرفتن نمیتاد همه بای بود انسان بایگری چی خیلی که میخواد گرفتن نمیتاد نه که علم با که تلاش کرد یارشه همون علمش و موافق بایگری میتید کی فهمید؟ علم که تلاش کردی یارشه همون علم با چی میشه؟ موافق همه تو با خداوند دادن میگیرد موافق فهمش رفت موافق همون چیزی که فهمیدی زور نمیتید خاطر نبراید اون چیزا برای همون значит دویمی چی گفتم شما با هر مشکلی بگفتید خینه تک شو کارو میکنه خدا مامونه دیده همش میشه لیکن سخت باور کن چیزی که اتو وابسته کن سیومی چیزی که من شما گفتم دولت گفتم بایگری خودتون گرفتن نمیتونه شما دولت به دستوک نداره ثروتمندی به دستوک نداره چی به دستوک داره؟ علم کی فهمید؟ Это стратегия. А намон, علم شما خداوند دستور دادگی هم علم دنیایی و هم علم آخرت با هر دوشه یک کنید بعد شما توانا میشه بعد انشاءالله کارتون پیش میره شما میبینید که حتی نقطه A نقطه B به اومده میرسید بعد کدام انسانی که میگفته من کرد من باوری کامل دارم که باید سیرمنا توانا میشه باید سیرمنا گرد میکنه 2 سال 3 سال وقت در کار همه چی به وقت در کار خب 5 سال 7 سال کدوماتون $10,000 در ماه میبرید بعد از 3 سال 5 سال کی ریشین قبول کرد نگاه کنید همه گپ کن بعضیتون دستوب میخیرید نشده بود یا نه خیلی بیا بردارم یکی میشه
دلپور کردن میره بعد شدن میگیرن خب حاضر اول این ماینسر قبول نمیکند چی باید سپراتیبلر میکنن و آدم نکرد اسکو همین آدم ناسکش اگه دو سپراتو تیز میپرتاد نه آدم تنبال اگه سپورت زنیماتسا کنه سپراتیبلر نمیکنن نه تیلا یا نه تیلا سپراتیبلر نمیکنن نمیکنن سرازا ماینسر آدم نمیخیلن چی باید ماینسر آدم با پروگرام مایکی خودش безопасно نگه دارد برای همون میترسد که یکی نشد یکی مشکل یکی خینه برای همون شما زشتن کرده نیستن برای همون شما همون قالب شکستنتون در کن